97 ব্যাচ কৃষ্ণ প্রধান উচ্চ বিদ্যাপীঠর বন্ধু মিলନ ଓ ଗୁରୁ ପୂଜନ ପୂର୍ବ ଦିନର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲୁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। मेरे को उठा ले इसमें उधर जाके आगे मेरा लिए अरे पापुनी ओजन जेती से बस पड़थिला अरे पत्ता मान दे तो एठी मिलुनी छोटो साइज हेले तो धरे देले तू खाइबो तो